iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Radiyo yanyu ijwi ry'Amerika murayumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 y'ijwi ry'Amerika. Kuri interinete mudusangiye kuri wa3 radio yacu voa.com. Kuri Facebook na YouTube ni VOA radio yacu. Inararibonye mu mateka y'u Rwanda Pastor Ezra Mpyisi watabarutse mu mpera z'ukwezi gushize kwa mbere yashyinguwe kuri iki cyumweru. Uwo ni Pastor Hesron Byiringiro akuriye ihuriro ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi mu Rwanda. Hage Geingob, perezida wa Namibia, yitabye Imana ku myaka 82 y'amavuko. Abanyesirayeli ibihumbi n'ibihumbi bakomeje gusaba guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu kwegura. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugome hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri ni umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana indwara ya kanseri. Byitezwe ko abarwayi ba kanseri baziyongera ku rugero rwa 77% bakarenga miliyoni 35 mu mwaka wa 2050 bavuye kuri miliyoni 20 byagereranwaga ko bazabonekaho iyo ndwara bwa mbere, n'impfu zibarirwa muri miliyoni 9,700 mu mwaka wa 2022 nk'uko imibare mishya yashyizwe ahagaragara kwa 4 ushize n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS hamwe n'ikigo cy'ubushakashatsi kuri kanseri IARC ibigaragaza. Iyo raporo yasohotse mbere y'umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara ya kanseri uba buri mwaka tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri, isanga imibare y'abarwayi ba kanseri iziyongera mu bihugu bitari byatera imbere. Freddie Bray, umuyobozi w'ishami rya IARC rishinzwe gukurikirana indwara ya kanseri, agira ati: twiteze ko abaturage ku isi bazava kuri miliyari 8 zo mu 2022 bakagera hafi kuri miliyari 10, ni ukuvuga miliyari 9 na miliyoni 700 bitarenze 2050, kandi ibi bizagira ingaruka zikomeye ku mubare w'abarwayi bashya ba kanseri. Iyo raporo ivuga zimwe mu mpamvu zitiza umurindi kanseri nk'itabi, inzoga n'umubyibuho ukabije hamwe n'umwuka wanduye. Imibare mishya yerekana ko kanseri y'ibihaha ari iboneka cyane ku isi hose, aho miliyoni 2,500 basanganywe iyo ndwara bwa mbere mu mwaka wa 2022. Kanseri y'ibere mu bagore yaje ku mwanya wa kabiri, ikurikirwa na kanseri yo mu mara. Kanseri ya prostate yakurikiyeho, haza kanseri y'igifu. Iyi raporo yasanze kanseri y'amabere ariyo ahanini isuzumwa cyane kandi ari iza imbere mu ziteza impfu mu bantu b'igitsina gore, naho mu bagabo ni kanseri y'ibihaha. Tukivuga ku bijyanye na kanseri, Hage Geingob, perezida wa Namibia, yitabye Imana azize iyo ndwara. Geingob yari afite imyaka 82. Ibiro bye byavuze ko yaguye mu bitaro aho yavurirwaga. Perezidansi ya Namibia yavuze ko abaganga bari bitaye kuri Geingob ku bitaro bya Lady Pahamba, ibitaro byigenga, bakoze ibishoboka byose ngo bamufashe, ariko ko byanze hakitaba Imana, ari kumwe n'umugore we Monica Geingob n'abana be bari bamuri iruhande. Geingob yarimo kuvurwa kanseri. Mbere yari yasimbutse urwa kanseri ya prostate. Uyu yabaye umunyepolitiki ukomeye na mbere y'uko Namibia ihabwa ubwigenge n'abanyakamwe b'abazungu bayoboraga Afurika y'Epfo. Hari mu 1990 ubwo Geingob yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Namibia. Yabaye perezida kuva mu mwaka wa 2015. Nangolo Mbumba azaba ari mu mwanya wa perezida kugeza mu kwezi kwa 11 ubwo Namibia izakoresha amatora yo guhitamo umuyobozi mushya. Tukiri muri Namibia, perezida w'agateganyo Nangolo Mbumba wahise asimbura Hage Geingob witabye Imana kuri iki cyumweru, aravuga ko nta mugambi afite wo kwiyamamariza itora ryo muri uyu mwaka. Ibyo bivuze ko Netumbo Nandi Ndaitwah usimbuye Mbumba ku mwanya wa visi perezida kandi watanzwe n'ishyaka riri ku butegetsi SWAPO ngo azarihagararire mu itora, hashize umwaka urenga azaguma ku rutonde rw'abakandida. Uyu natsinda azaba abaye umutegarugori wa mbere wabaye perezida w'iki gihugu cyo mu majyepfo ya Afurika. Mu bintu bidasanzwe ku bayobozi bo muri Afurika, Mbumba yagize ati: sinzaba ndi mu matora,
ntimukuke umutima. Icyo nari ngambiriye byari ukuba umuyobozi mukuru w'ishuri. Nabigezeho kandi ngomba gushimira abanyanamibiya ku cyizere bangiriye ngo mbabere perezida ku gihe gito. Hari mu muhango wo kurahira. Itegeko nshinga ry'igihugu ribuza guhindura umukandida igihe yamaze gutoranywa imyaka 2 mbere y'itora. Ishyaka SWAPO ryayoboye Namibiya kuva ibonye ubwigenge mu 1990. Iki gihugu gikize ku mabuye y'agaciro nka diyama, gifite ubukungu kamere bwa uranium na lithium bikenerwa mu gukora za batiri z'imodoka. Radio Ijwi ry'Amerika, amakuru yo hirya no hino arakomeje. Abanyesirayeli ibihumbi n'ibihumbi kuri wa gatandatu bihereje imihanda i Tel Aviv mu myigaragambyo iba buri cyumweru isaba guverinoma ya Benjamin Netanyahu kwegura. Abapolisi benshi bagerageje kubuza imbaga y'abantu kwiroha mu mihanda uko umwuka mubi wagendaga wiyongera. Guverinoma yagiye irushaho kotswa igitutu ku byemezo byayo mu ntambara n'umutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza. Abanyesirayeli bakoze imyigaragambyo ya buri cyumweru yemwe na mbere y'iyo ntambara. Ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka 2023 bahamagarira Netanyahu kwegura mu gihe akorwa iperereza ku bijyanye na ruswa. Hamas n'abandi barwanyi bo mu ntara ya Gaza bafite ingwate z'abanyesirayeli babarirwa muri 100 bafashe nyuma y'ishimutwa ry'abagera muri 250 mu gihe cy'igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu majyepfo ya Israeli. Iki gitero cyahitanye abantu 1,200 bari biganjemo abasivili. Hamas yarekuye abantu bagera mu 100 mu cyumweru kimwe cy'agahenge mu kwezi kwa 11 kugira ngo imfungwa z'abanyepalestina 240 zirekurwe. Minisitiri w'ubuzima muri Gaza yavuze ko kugeza kuwa 4 ushize abantu barenga 27,000 bishwe kandi ko 66 bakomeretse. Abenshi ni abagore n'abana. Ibi byaturutse ku bitero bya Israeli byo kwihimura ku mutwe wa Hamas mu ntara ya Gaza. Ku yandi makuru avugwa hirya no hino ku isi, ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Amerika CENTCOM bwavuze ko bwakoze igitero cyo kwirengera mu gitondo cya kare cyo ku cyumweru ku bwato bw'abahuthi bwari bwiteguye kurasa amato mu nyanja itukura. Ku rubuga X rwahoze rwitwa Twitter, CENTCOM yavuze ko ingabo za Amerika zasanze ubwo bwato buri mu turere twa Yemen tugenzurwa n'abahuthi byagaragaraga ko bushobora guteza akaga ku mato y'abasirikare ba Amerika n'amato y'ubucuruzi ari mu karere. CENTCOM yavuze ko igikorwa cyayo cyari kigamije ubwisanzure mu mazi no gutuma amazi mpuzamahanga agira umutekano, by'umwihariko ku mato y'ingabo za Amerika no ku yandi atwara ibicuruzwa. Ni ku nshuro ya gatatu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza bafatanya muri operasiyo zagutse mu kurasa aho abahuthi bafite intwaro za radari na drone. Mu itangazo ryo kuwa gatandatu, Departoma y'ingabo ya Amerika Pentagon yavuze ko Amerika n'Ubwongereza bakubise ahantu 36 h'abahuthi babigambiriye mu bice 13 muri Yemen hakoreshejwe indege z'intambara. Umuyobozi yavuze ko Perezida wa Amerika Joe Biden yamenyeshejwe iby'ibyo bitero mbere yo guhaguruka kuwa gatandatu ajya ku nkombe z'uburengerazuba bw'igihugu mu bikorwa byo kwiyamamaza. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken ejo yerekeje mu burasirazuba bwo hagati mu ruzinduko rwe rwa gatanu, aho akomeje gushakisha igisubizo kinyuze mu nzira za diplomasi ku bushyamirane buri mu karere. Abahuthi kuri wa gatandatu bavuze batarya iminwa ko batazasubira inyuma. Ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya hamwe n'ayandi mwayasanga kuri wa3.radio.voa.com. Mujye no kuri Facebook, YouTube, Instagram na X. Adrese ni VOA Radio Yacu. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Duhere mu Rwanda. Inararibonye mu mateka y'u Rwanda Pastor Ezra Mpyisi yakinguwe kuri iki cyumweru. Umuryango we watangaje ko witeguye gusigasira umurage uyu wahoze hari umujyanama w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa abasigiye. Eric Bagira ubusa. Ni zimwe mu ndirimbo zaririmbwaga mu muhango wo guherekeza bwa nyuma nyakwigendera Pastor Ezra Mpyisi. Umuhango wo kumusezeraho wahereye mu rugo iwe ku Kicukiro mu Kagarama, naho amasengesho yo kumuherekeza abera ku rusengero rw'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi i Masoro mu mujyi wa Kigali.
umuhungu wa nyakwigendera Edison Mpyisi wagarutse ku mateka ya se yavuze ko ari maremare ku buryo byagorana kuyavuga yose. Bucura bwe yagarutse kuri bimwe mu by'ingenzi baba umuryango wa Mpyisi ndetse n'igihugu bazamwibukiraho. Nk'uko nabivuze, Papa Mpyisi yakoreye Imana ari itorero ry'Abadiventisti mu bihugu bitandukanye, kandi akorera u Rwanda ari mu nama muri iki gihugu, akaba yarabaye umujyanama w'abantu babiri, n'umwe mu basaza 12 bashinze inteko izirikana igirira inama igihugu mu birebana n'umuco. Pastor Mpyisi watabarutse ari mu kiruhuko cy'izabukuru yarasigaye atanga za Bibiliya ku bantu batandukanye. Umuryango uvuga ko yaramaze gutanga izisaga 300 kandi ko abamukomokaho biteguye gukomeza gusigasira umurage wa Pastor Mpyisi kuri iyo ngingo. Uyu ni Bwana Gerard Mpyisi, imfura ya nyakwigendera. Iki kintu ntabwo cyakagombye guhagarikwa ari uko Pastor Mpyisi agiye. Ubu ngubu reka mbibabwire kugira ngo mwese mubyumve, ubu tugiye kuzashyiraho ikintu cyitwa Pastor Mpyisi Bible Foundation. Tuzakigaho neza ni umushinga kugira ngo abantu bose bazajye batanga Bibiliya tutagira ubusa. Noneho cya kibazo cya Pastor Mpyisi kizahoraho. Nanjye wari ufite doubts y'uko ndashobora kubikora, ubu ngubu nigiye uzaba champion wacu. Usibye kuba yari umukirisitu byemera akabyigamba ndetse akanabishishikariza abandi, Pastor Mpyisi yarazwi nk'umutaripfana iyo byageraga ku kuvuga icyo yabonaga nk'ukuri. Aha yari mu muhango wo gutabariza umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, anenga bataramuhaye icyubahiro yagombwaga. Hari mu ntangiriro z'umwaka w'2017. Muzi mwigira amakerere ntacyo muriha mukorerwa nk'abene igihugu kubera Kigeli. None bariho baratuka Kigeli. Banyarwanda mwavuye mu bujiji. Nukuri abanyarwanda baratunga. Amashyo hari n'abatahanye nk'amashyo baragiye ntacyo bafite. Arakagabi wacu hepfo ahangaha mu Nkobwa karaga agashoferi ka Rudahigwa Kamurari katahanye inka 150 yaragiye atafite n'ihene. Uyu mwaje kwibuka muzu ari we. Uko byagenze rero abatumva Kigeli binjije usanga bamuto yamaze iki Kigeli po wagicucu nimpamo hari aho bimbwira ngo kireba ari igitutsi ataza amateka umva byizifite ibyago nukuri ngo icyo gicucu cyamaze iki yemwe inkota nizazanwe na za nka za Kigeli ibidavuga ukuri. Ku muvugabutumwa Byiringiro, Pastor Mpyisi atabarutse kigabo. Ariko kandi reka mbabwire ko Pastor Mpyisi agiye k'umugabo, ntabwo watinya kubivuga. Yaba nanjye napfaga nk'uko apfuye byanezeza. Nzakora uko nshoboye kugira ngo ngaragaze uko na Mpyisi yabayeho mu mibereho ye. Ku Badiventisti b'umunsi wa karindwi, Mpyisi yagiye yigisha ubutumwa bw'Imana mu bihe bitandukanye, nabo bakavuga ko ibyo bazakomeza kubizirikana. Uyu ni Bwana Theophile Bamporiki. Ijambo ry'Imana kuri Mpyisi ntabwo tuzabyibagirwa. Nicyo kintu cya mbere. Ikindi ni uko Imana yamuherekeje mu buzima bwe bwose, gusa imitima yacu yababaye, ariko nanone tunejejwe yuko Mpyisi yadutoje umurimo mwiza wo gukunda Imana n'ubudahemuka muri bagenzi bacu. Pastor Ezra Mpyisi yahoze ari umujyanama w'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa, nyuma aza kuba umujyanama w'umwami wa nyuma w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Yashyinguwe ahagenewe abanyapolitiki n'abandi banyacyubahiro mu irimbi rya Rusororo. Numwe mu nararibonye waruze amateka menshi u Rwanda rwari rusigaranye. Yatabarutse mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka afite imyaka 102. Azibukirwa kandi kuko yaratangije amashuri y'Abadiventisti mu karere u Rwanda ruherereyemo mu bihugu by'u Burundi, Kongo, Tanzania na Kenya. Muri ibyo bihugu hanaturutse abaje kumuherekeza bwa nyuma. Mu gukomeza gusigasira umurage Mpyisi asize, umuryango we watangaje ko umaze kwakira amafaranga agera kuri miliyoni 9 woherejwe n'abantu batandukanye yo kugura Bibiliya. Wemeje kuzatangiza umuryango Pastor Mpyisi Bible Foundation uzitirirwa Mpyisi, ukazajya utanga Bibiliya ku buntu. Mu banyacyubahiro bo mu Rwanda bagaragaye mu muhango wo guherekeza Mpyisi harimo Bwana Bernard Makuza wahoze ari perezida wa Sena, Musenyeri Smaragde Mbonyintege wo mu idini Gatolika wahoze ayobora diocese ya Kabgayi, Bishop John Rucyahana wo mu itorero ry'Abangirikani mu Rwanda n'abandi. Hogera Ijwi ry'Amerika i Kigali. Yabaye igisubizo cyacu
nshuti bakunzi, ubu noneho ni umwanya wa Kombo Taxi mutegurirwa na La Benevolencia mukagezwaho n'ijwi ry'Amerika. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Ugiro wa mudamu. Uyigira yahubwo we. Ariko minzira. Kubera iki jewe arije nigigwaye niwe igigwaye nawe. Umuntu ni muzima ra. Bwana bandu, mimi niko nachelewa. Mushamua mwenye ndabeba na mwenye atabakia. Kama mupendi enda muniambie niende nikamate kule mbele kuko ba client. Ntavyo turinda twumvikana n'umwirasi w'umunyamuhumu. Jewe nije tujana. Sivyo none shofu. Ariko madari. Bandu kusitwende basi. Umva nkubaze mada urumvura igicanga. Abirasi barenza abanyarusange koko muri aka karere wababona he. Abanyamuhumuro. Umva handi wacu mada. Urabyumva neza? Ninjye ufite uburenganzira bwo kugenda mbere kandi nkagenda nino Kombo Taxi. Nanje shaka kugenda na Kombo Taxi. Genda ushaka indi. Bongo shofu mwambie. Umva ndagenda. Bisanzwe tujana nta wundi muntu ntwari yongiye gutandaza amata yanje muhumu. Aiwe. Shofu mwambie. Umva shofu unabiyua. Sio? Unabiyuna na bijua nje na ni miyu na uranzi wo. Urumva? Ninjye ugenda na Kombo Taxi kenshi. Nje njyana amagira usangi buri gihe. Shofu mwabie. Banduku. Umugore w'indashima gusa. Ntanibwa kaya magi ndi kubashira mbandi no kubagira neza. Ngutugirira neza gute. Vuga gusa yuko muba muje kuzura mu masoko yacu. Tukabona naho tudandariza iby'iwacu. Gumanye iwanyu. Ahubwo abayobozi bacu sinzi ikintu bategereje kugira ngo babuze ibicuruzwa by'urusange kwinjira iwacu. Iby'iwanyu ntiyumva ko biriko birinjira iwacu. Shofe, nyifashiriza kiriya gitebo cy'amagi iriya ntebe yose y'inyuma ndayishura. Ndayishura rwose. Egerayo. Shofe, mwanyina. Ntakubeshe. Hirya ntebe yose y'inyuma ni yanje. Ntegeza kugenda nicaranye n'amata yanje kugira ntaseseke. Egerayo. Madam, ariko umviriza ndabira. Seka shanze kakugora. Yowe, kumene magi. Yowe. Amata yanje yose urame. Urandebera amagi. Urandi amata yanje. Ayo magi unaga hamene. Madam, amagi yanje ntabwo nkina madam. Urandiha. Simunaona. Urandebera wowe ubuse nanga hamenetse. Bravo. Nana shoboye kuyona. Bravo nye bawili kabisa. Juu ya bupumbafizi menu tu mnatuma angalia sasa. Wale mnafaidika. Sama kosa yiwe. Oh yatari wowe. Uyu mugabo ari karango. Ni wowe. Urabona urandiha no gushika kwimajyanyuma. Niwe kanuza amaso. Umva. Uracheka kunyivana mu nzara n'amajyango yose umeni. Jewe ni makosa yenu nyewe bawili. Ni makosa yenu nyewe bawili. Hamupendi sikilizana. Hamupendi sikilizana mujitie pamoja mutumike pamoja. Si kwa sangala si banduku mnaribisha. Hivi ndaanza panguza. Kwa ndaanza panguzia. Jewe ngorana n'uyu mugabo. Iki kiwewe ubona twakorana gute. Gese nkene gukorana nawe wowe. Mama, usiseme vile. Usitike chuki kufunge macho. Unaona hapa mkajitia pamoja mnatumika pamoja. Sasa hivi. Unaona mama, ukakuwa unapatia papa pale marchandise yako na kubebea kule kwao. Anakuchuruzia. Papa naye anakamata anachuruza kule kwenye huko. Hamoni kama biashara biteze endelea mbele kweli? Ibyo bintu ntabwo nzi ko byashoboka shofe. Gukorana n'aba bantu babanebwe birusange urumva nge nabishobora. Kwa mfano, nilikuwa nasema hivi, mama, unakuwa unamtumia vyako na unachuruza yako na yumtumia yeye, anakuchuruzia kule. Naye anakutumia. Aone kama biashara inaweza endelea tena utachoka. Shofe, ndatanguye gutahura ivyo uri kuravuga. Nukuvuga ko weyo ndungikira amagi yiwe nkayadandariza rusange, ntarinze kuvayo. Voilà. Nanje amata yanje nkayarungikira we akayandandariza imuhumuro. Unanisikia bien mama sana. Kwa mugani ibyo bintu byaba bituvunya amaguru. Ndiyo vraiment, mnamkafaa vile mtu anagisi kabisa biashara yone itenda bien. Mbega igitekerezo cyiza. Mada, wa mugani ibyo bintu urabyumva ute? Ahubwo twatevye. Shoferi nukura avuze neza. Na sasa na kingine, simuona kama chivo tu watatoka tuna profite ndani. Gute wewe. Mbona nilikuwa sasa tunakuwa mnatuma na marchandise inaenda nami nakuwa mna profite amo. Kwa gisi utakuwa unatuma maziwa itenda bien, unatuma mayai inafika bien yote itaenda na shoferi sasa nyinyi kama mimi none dutangure ryari. Ariko urabanza unyishura amagi yanjye wamenye mada. Amata yanjye nayo banduku munaanza tena banduku. Urabanza udihe nawe. Cyari kiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na La Benevolencia Grand Lac. Kombo Taxi
ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba kwenye radio Voix d'Amérique. radiyo ijwi ry'Amerika. tujye noneho mu makuru ajyanye na siporo. inama y'iminsi ibiri yahuzaga abaserukira abakinnyi bava mu mashyirahamwe atandukanye yateguwe n'impuzamashyirahamwe y'imikino mu Burundi yasojwe ejo ku cyumweru. Desire Hatungimana aratubwira imyanzuro yafatiwemo aho n'ibihano bigiye gushyirwa mu bikorwa. Muri iyo nama yamaze iminsi ibiri ihuza abanonotsi bava mu mashyirahamwe y'inkino atandukanye, abanonotsi barerekanye intambamyi bahura mu kazi kabo ka misi yose zituma rimwe na rimwe bibasubiza inyuma. Urongoye ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe y'inkino mu Burundi Seno, Lydia Nsekera, amenyesha ko ibyo abakinnyi bashikiriza ataho bitaniye n'amatohoza bakoze. Umukobwa arahohoterwa n'umumenyereza, n'umugabo n'umuhungu nyene arahohoterwa kuko bobo ntibahohoterwa co kimwe. Usanga umuhungu bariko baramubwira ati wewe utagiye kugenda gushire kuri liste ya ekipe urinda gutanga amahera, wewe kugira uje kuri liste ya ekipe nationale urinda gutanga amahera. Ugasanga abakobwa naho suko bobo ntibatanga amafaranga, bo bababwira bati wewe kugira bigenda ukuntu urinda kuzonsanga muhira. Lydia Nsekera amenyesha ko amategeko yo guhasha izo ngeso agiye gutangura kuja mu ngiro. Novuga ko atari itegeko gusa, ni itegeko rifatanye n'impanuro umuntu arinda kwigenza gute. Mugabo no bamenyesha yuko ari abakinyi, ari abagore bari muri siporo bose bahurije ku kintu kimwe bavuga bati abamenyereza. Rondera amategeko abahasha, rondera amategeko ababwira uko ngere barinda kwifata. Niyo rero twagize code de conduite anti-harcèlement et abus dans le sport. Iyo code yaremejwe n'abatwara amashirahamwe y'inkino. Mu mupira w'amaguru naho umugwi wa Vitaro warirahiye kuri no w'Imana umugwi wa Musongati wo mu ntara ya Gitega ku kibuga cawo ku bitsindo 3-0. Sahab Baris amenyereza Vitaro amenyesha ko abakinyi biwe bamaze kumenyerana ibafasha cyane mu gushikira intsinzi. Premier mita twakinye kandi bakinye nabo neza, ngabone twashoboye kuronka amahirwe hama tugarutse twashoboye kwinjiza abakinyi bashasha turahindura hama tubona kuronka ibitsindo. Mbere kenshi muri premier mita ekipe ya mifisi nguvu, ekipe yose muhura muri premier mita bigifisi nguvu, ariko deuxième mita nibonera ekipe iri bien préparée. Iyo ntsinzi ya Vitaro yatumye uwo mugwi ukunzwe cyane mu gisagara ca Bujumbura ugumana ikibanza ca mbere, bigatuma uwo mugwi ugenda buhoro buhoro wegera igikombe c'uno mwaka. Muri Musongati hoho bakabona ko umusifuzi yagize uruhara mu gutsindwa kwabo. Mu gice ca kabiri umunyegori wa Musongati yaronse ikarata itukura bituma Vitaro yoroherwa, ari naho yatsinda ivyo bitsindo 3. Omar Ntakagero amenyereza Musongati amenyesha ko ibishika vyose bitabaca intege. Umba badesize yuko ari penalty, nzime navuga ngo bamugarye yamukubise, shobora kuba ari byo cyangwa ko cyane nabonye. Mugabo ngira yari pressure ya match igihe cyashavu bagize uko petete bo babona ko atari kosa. Ubwo birashika muri match ariko nadutsinzwe no munsi nta ntege biza kuduca ko tuzobana ihangiro ryacu turashobora kurishikako. Mu gihe hasigaye inkino 10 ngo ihiganwa rirangire, Vitali Sumbya Flambeau du Centre ya kabiri amanota 4. Iyo migwi nizohura mu mpera y'indwi dutanguye. Vitaro ikaramuka itsinze gutwara igikombe bizoba biri hafi cyane, igatsindwa naho vyose bizoba bisubiye ibuti. Desire Hatungimana. Urakoze. Mu yandi makuru yerekeye siporo n'imikino tujye mu Rwanda, aho amarushanwa yagombaga kubera mu Rwanda agahuza amakipe aturuka mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yasubitswe mu buryo butunguranye. Naho imirimo yo kuvugurura stade Amahoro i Remera izarangira mu mezi make ari imbere. Aya makuru mwayateguriwe kandi munagezwaho na Jean-Claude Munyandinda. Mu mezi make yari imbere abakunzi b'umupira w'amaguru bazongera gukurikiranira ibirori bya ruhago kuri stade Amahoro i Remera. Iyi stade imaze igihe kirekire yarafunzwe mu rwego rwo kuyivugurura. Imirimo y'iri vugurura irarimbanije ku buryo mu gihe kitarenze amezi 4 izaba irangiye. Umuyobozi ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri ya Siporo mu Rwanda arasobanura aho ibikorwa bigeze. Muri mikoro harumvikanamo imashini ziri mu kazi. Imirimo yo kubaka stade nk'uko bibona irarimbanije. Ubu tugeze
tugeze ku kigero cya 80% cyo kuzuza imirimo. Ubwo imirimo mvuga ni ikorwa hano kuri stade, ariko kandi hakaba n'igice cya petit stade ndetse na gymnase paralympique nayo biri hano inyuma, ndetse na facilities zo kwitorezaho kuri training court nazo ziri inyuma ya stade. Ibyo byose iyo urebye aho imirimo igeze, tugeze ku kigero cya 80% byo kurangiza imirimo. Biteganijwe ko bitarenze ukwezi kwa gatanu imirimo yose izaba yarangiye kuri ibyo bice byose mvuze bigize umushinga muri rusange. Iyi stade Amahoro yafunguwe bwa mbere ku itariki ya 5 Nyakanga mu mwaka w'1987 yari isanzwe yakira abantu 25,000, ariko nyuma yo kuvugururwa izaba ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,000. Iyi stade kandi usibye umupira w'amaguru izajya iberamo n'ibindi birori. Iyi stade ikozwe ku buryo ishobora kwakira ibindi birori bitari iby'umupira w'amaguru gusa. Ni stade ishobora kuberamo ibitaramo, dufite uburyo bwo kurinda ikibuga ku buryo kitakwangirika, imyanya yo uwicaye areba igitaramo n'uwicaye areba umupira byose biba byenda kumera kimwe, uretse ko n'intebe twashyizemo zirakomeye ku buryo uwabyina rwose ntacyo byatwara stade. Ni stade rero ifite ubushobozi bwo kwakira ibirori byo mu bwoko bwose, byaba ibyo muri siporo ndetse n'ibindi birori byo mu myidagaduro nk'ibiterane, ibitaramo, amahuriro, inama nini, cyane cyane ko urabona ko ni stade itwikiriye hose, aho utavuga ngo abantu baricaye izuba ryabishe cyangwa banyagiwe. Ni stade ikozwe ku buryo mu by'ukuri ibyo birori byose byo mu zindi domene bitari siporo gusa nabyo bishobora kuhabera. Guhera mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda hagombaga kubera imikino y'amarushanwa y'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba mu mikino itandukanye. Ku munota wa nyuma ariko iyi mikino yarasubitswe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane mu Rwanda yandikiye ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ibumenyesha ko iyo mikino itakibaye. Amakipe yagombaga guserukira u Rwanda yari yatangiye kwitegura, ariko yahise ahagarika imyitozo amaze kumenyeshwa ko iyi mikino yasubitswe. Mu itangazo ryashyizweho umukono na Clementine Mukeka, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane, Ijwi ry'Amerika ikaba irifitiye kopi. Uyu muyobozi asobanura ko aya marushanwa yahagaritswe kubera impamvu zitunguranye. Imikino yari iteganyijwe muri aya marushanwa yagombaga kumara iminsi 9 ni umupira w'amaguru, basketball, volleyball, iteramakofe no gusiganwa ku maguru. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Mbibutse inshuti ko muteze amatwi radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 y'Ijwi ry'Amerika. Kuri interinete mudusangiye kuri wa@radioyacu.voa.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Nshuti banywanye, ibiganiro radiyo yanyu yabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Mwakoze rero kubana natwe kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibi biganiro n'abadufashije kubibagezaho. Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.